The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema o sa pag-ibuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Asa man ang 10,000 po kanina. What? Gapo, level 4. Kanong level 2 po. Level 2 po din ang microphone diri. Asa ba dyan nidapit, ha? Hello! Happy Friday ka na itong tanan! Wow, weekend na! Nag-duty na po ng mga mautog batasan, no? Joke lang, happy lang! Siyempre, good morning! Good morning, God bless! Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology! Wow! Wow! Happy na po bakasyon na po tawag man, kay Sabado na po ugma. Sa mga way trabaho, ginukog sa mga walay mga delays, mga setbacks silang trabaho. Hala, ginukog, hala, kayod. Very much! Maayong buntag, may buntag. Siyempre, good morning, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Punitin ang sedula! Good morning, Joga natong tanan, ingat lang. Siyempre, good morning, maayong buntag, may buntag to all the teaching and non-teaching personnel of GSM. Siyempre, sa among mga pinalanggang estudyante, happy morning! Siyempre, may buntag. Siyempre, good morning sa among. Good morning sa among OIC College President, Mr. Roderick Dictor. Good morning, sir. Siya po lang Vice President for Student Affairs and Services. Wow, good morning. Siyempre, good morning. Sa among incoming pa ha kayo, next week mga tala mo kan. Wow. Sa among newly elected nga College President, Dr. Roy Valescalo, sir. Good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Buenos dias, assalamualaikum kanyukatan. Maupay na aga. Maupay nga buntag. Maupay walay kwarta. Maupay batigmaw. Maupay masulupon. Ginoo ko mabuang ko bayot. Maupay tanan. Good morning, my buntag, Dr. Rachel Ariaga. Good morning, ang atong Vice President for Academic Affairs. Wow, good morning. So, ko replay. Nag-live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. Diba? Siyempre. Hello, good morning, Marlon. Tautuan. Ni Ray. Marlon, sani? Badjalan og si Remark Tautuan. Wow, siyempre good morning sa akong FB. Siyempre good morning. Ingon si Connie Doblado ng akong sister Rakas diya sa akong hometown sa Sogod, Southern Leyte. Good morning, Res. O tanan diha, amping mo tanan. Diya, and God bless you all. Salamat to kayo, igsoon ko. Siyempre, may buntag tanan. Diya. Naiuban ba? May buntag sa tanan. Unta mo hapon na ni dayon. Kuyawan man ta. Kuyawan man ta ni diba? May buntag sa tanan unya. Unta mahapon na ni dayon para manguli na ta. Easy. Siyempre, good morning, may buntag. Mr. Regan Sitoy, good morning. Ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Well, good morning. Siyempre, yung assistant si Robani Cago, si Absatuel, good morning. Siyempre, sa itong mga pinalang mga incoming first year, nag-start na ang atong college admission test. Wow!
dala na ninyo inyong katong screenshot lang sa inyong, di ba, katong application number, kay importante kay ito. O syempre ang mga requirements during the college admission test, ang inyong PSA, inyong card, photocopy. Wag magbigay ng original ha, photocopy lang, di ba? 2x2 picture. O syempre pencil o ballpen o magdala mo glue, okay lang na. Di ba? Wow, happy morning lang, Joe, correct. O pag kaninot, di ba? Ginaw ko kanang mga anak ba, kanang wala mo'y load. What? No. Kanang wala mo'y load. Wala mo'y load, di mo taga kwarta sa inyong nanay. Taguin ang mga lamas, kamatis, bumbay, luya, taguin. Taguin magkasama. Oy, wala man tayo luya diri nay. Palit tayo kasi ipanggawa sa YouTube. Oy, joke lang. Wasat kay batasan ha? Oy, joke lang ha. Bawal na ha. Makasala ta na. Minus kayo ta sa langit ana ha. Joke lang to. Ingon po ang demi ko. Ana di ay ang maromaro Ruben, maromaro. Nagkinabuhay. Story lang to. Siyempre, good morning, may buntag. Miss Marife Villafranca, good morning. Okay, ang mga anak, si Isabel, yan Isabel, Ding. Siyempre, ang atong director sa Public Information and Communication Office. Wow, good morning. Ayan, assistant Mr. Wilson Benetes, good morning. Ingat lang, Joe, correct. Aray, nalao, di ba? Basta bisag unsa ba, bisag unsa pa kalisod sa kinabuhi. Mag-ampo lang, Jod, Ayaw lang, Jod, pamayot. Hoy, joke lang! Ako bayot na naman agad na di ba? Ay! Nana po diri murag nasuko na po ni siya di ba? Nana diri unsay paki nila Sir Lando. Unsay paki nila kung balik-balik akong sinina. Ang sila gibalikan ba? Mabuang ko, di ba? Correct. Happy lang yun. Siyempre, good morning. May buntag. Ato, Sir Eric Benueva, Ma'am Norma, good morning. Ate Lebrongas, Bis Changdahay. Siyempre, masabi supply office, no? Sir Raymond, Sir Elvira, happy morning. Ma'am Lo Altar. Good morning ka natong tanaw. Ma'am Captain Marnet Apit, ang atong Niscal Maritime Education, good morning. Dr. Kusulan Chong, happy morning. Ma'am Chicabel, Ivan Martinez, wow, Captain Edmond Lorente, Sir Salon, happy morning ka natong tanan. O mga Araneta, Captain Araneta, hello. Siyempre, good morning, may buntag. Ma'am Jilan Gonzalez, good morning. Ato yung Medical Unit, good morning. Dr. Carl Mone, happy morning ka natong tanan. Ma'am Elis Sagoso, itong Kalisijas, good morning. Siyempre, good morning, mga Gloria's Canteen. Kaya naminaw sila karon na si Linlen Diuda de Rosales, happy morning. Diba? Siyempre, ang atong suke. What? Suke diya sa XYZ Food Hub, happy morning. Diya sa Purok Dos, happy morning ka natong tanan. Diba? Diya sa Sambod. Auntie Annabel, ang kuling banko. Nangaon na mo da Auntie Annabel doon naman sa inyo, di ba? Lamig kayo. Check, connected by. Siyempre, good morning, may buntag. Sir Mario, JM, and Jin and John Rakan. Salam nila sa wapag kanyo to kaayo. Pak ganin.
Og siyempre, diba, taste ng malat spicy of seafood. Happy morning daw sa Prince Lechon Fast Food. Naasa, diba, siyempre, naasa Estrada Street, Tituan. Prince Lechon Fast Food. Ate Faye. Aileen, si Henry, si Marvin, si Master Saber Lunel, Ma'am Dines White, si Real Cosalim, good morning sa Prince Lechon. So, na-taste na lechon, mga alat, spicy of seafood. So, wow. O, siyempre, siyempre, may mga lechon packages. Wow, for how many persons? Na po yung mga lechon belly. Wow, pagkalamig yung tayo. Unya na sa tituan sa ilang fast food na per kilo nga lechon nga init kayo lang medyo kaayo. Alam mo. Yes, ato lang solong na. O siyempre, dahil lang ang 093640400314. Basta Prince Lechon, Tilawilan. Check, corrected by, di ba? Siyempre, good morning, Mami Arjun Fajardo and Ate Chanda Ibon Fajardo na sa Skybox Coffee and Sabanas Batchoy. Wow! Diba? Happy morning lang, Jod. Sabanas ka po. Siyempre, diba? Mami Arjun Fajardo, diba? BJJ MP, wow, diba? Sa Skybox Coffee na sa Upper Dulian. Happy lang, Jod, ko. Pag kanindot yung kayo. Tinuod jud ni siya medyo unfair man jud sa ang kalibutan, no? Diba? Unfair jud kayo, di ba? Ang kinabuhi na yung mga unfair, di ba? Na yung mga fair, di ba? Pareho na po na sa pagdala sa usa ka kumpanya, usa ka di ba? Usa ka institusyon, na doon ay mga fair and unfair, di ba? Na kinabuhi, no? Di ba? Ang uban diya mayaman, may itsura pa. Kinabuhi, no? Pero kanang namina na mo, Ginoko. Pero kanang namina na mo, pangit pa, wala pang pera. Siyempre, Tinuring kitang kakaibigan, tol. Joke lang. Diba? Hello, good morning ni Lex Villaver. Happy morning. Good morning. Hello, good morning, Mother Sa Jordan. Good morning. Darwin at Tumanda. Happy morning. Jory Balomlik, Sebastian. Wow, si Don Josino. Happy morning ka na ito tanan. Wow. Siyempre, Mami Dana Apaw, Dalvin Apaw, Makoy, Mother Maria Chong. Happy morning. Wow niya. And good morning, happy morning, Mami Umar. Jero Mardo, family ng Alihan. Happy morning. Wow. Cedric Cristel, Maflor, si Carlos KK. Wow, Sharbay ko Diyos, Aisyan Temten. Happy morning ka na itong tanan. Wow, pagkalindot. Busuga. Uy, pasino. Salamat to ka. Salamat to kay Lord nga busog kay Korong Buntaga, Lord. Di ba? Very much. Nagkaon ko diya sa Gloria's Canteen. Di ba? Naipanga paksiw. Lami kayo. Di ba? Pagkalami jo kayo. Wow, yung si Lex Villaver, ang akong boyfriend. Idol shout out. Okay. Sam Villaver, birthday niya. Hi, happy birthday! Sam Villaver! Happy birthday. Live what you want and want what you live. Diba? Happy birthday, enjoy lang. Diba? Lex Villaver, magpaabot namin diri sa Marino, ha? Madawat mi. Maxim lang, ikaw lang bayad, pa-deliver lang diri. Ay, Ginoko, mabuang ko bayot. Siyempre, good morning, Mami Felicitoy. Good morning, happy morning. Diyan sa Kawit, Andrea Shema, Sito's family, happy morning. Siyempre, ni Best Blood Professional VR. Okay na, nabayran ako sa Ginamoses. Siyempre, ni Ate Bit Pyran family, salamat.
So order na mo ha. Napo ko'y ginamos og suka. Happy morning lang. Okay, ingon man gud sila god nga di ba da? Kinalang wanay ulaway karon. Kung unsa lingaw-lingaw ra gugod, lingaw-lingaw na gud kamuso no. Inyo pa kung kontrahan jud, lingaw-lingaw ra ba yan? So na ko'y ginamos suka, na ko'y bagoong. Di ba gata bago happy morning lang jud ko reko. Ingat-ingat lang jud, di ba? Pagkabulahan jud kayo. Basta enjoy lang. Hello, good morning. Yung inventor kanukutan, Jerry Garcia, happy morning. Siyempre, good morning ito mga Sokay Rapid Wanson. Happy morning. Diya sa my great looks. Happy morning. Dalik Menyusa. Diya sa El Hombre Sapatos yung mga boys. Happy morning. Siyempre, shoutout daw ni Dina Razonable Villaverde. Diba? Wow. Shoutout daw. Diba? Kantas ako. Request lang. Sa akong FB ha, medyo a cappella lang, kadi madungog ang kuan diri ha, ang background, di ba, ano kinabuhi. Correct, ano sa kinabuhi, Yes! Oy, ano sa Hinay lagi. Ay, madungog pin. Nag-drum. Hinay, wala gi makuan din. Lain man. Usap-usap, ang kudirigod. Nasa kinabuhin din. Awi ka jud sa. Nakonek mo ka. Wala dyan. Wala di ay kay wala di ay nakuan kay wala ma-connect sa Bluetooth. Way batasan Ginoo ko mabuang ko ayot. Na-connect man to ganina tapos wala ko ang Ginoo ko happy morning lang. Grabe yung galing mo ba? Damay ta kam sa problema ko. Sulayan na to. Kini usay man gud kay pait ning live kay tano, di ba? Ana siya correct na siya yes. Hello, good morning, may buntag diya sa siyempre ato mga soki diya sa Isabela City. Wow, salamat kayo sa Barangay Balono. Happy morning ka natong tanan, di ba? Kuya Roel Mulihon, Ron Cross, Limboy at Ngaltining Faisal. Happy morning. Og sabi sa akong baby love, sa Dominic Tarusa. Happy morning lang dyan mga Tarusa family. Very much. JD Vegang, happy morning. Di ba? Adilina Molina, tibigay sa atong sukida sa My Forest Lake. Da sa Toy Tumaga, happy morning. Correct. Happy morning lang, Jol. Odia po sa Kabatangan. Tanang mga vulcanizing shop. Happy morning lang, Jol. Correct. Wow. Pagkabulangan. Try na to. Ha? Kayo, di ba? Yan na. Meron ka 10,000? Yes! Wow! Hello, good morning sa mga gimmick nga estudyante ni Sir Dahay nga ibalok ihagbong ni pangit mo na sila. Sa kaadlaw, nagkuyog mi sa akong amigo. Nag-akbay, nagkuyog-kuyog mi sa SM Minpro. Sa dihang nakita naku ang babay perting lamia. Wa ko kaagwanta, ako dayon siyang giila-ila. Wa magdugay na ngayo ko og cellphone number. Wala yun dong. Mayor akong Gcash. 0935-907-1856. Inday, kung maako ka man, ihatag ko ang tanan.
langit man uyuta. Inday, uy pagkapastilan, kining akong dughan, ikaw mang gyud ang naibgan. Hello, Edmar. Wala si Edmar. Pagsunod adlaw ni agad ko niya og laag-laag dito sa Door 6 apartment namo sa may pasunang ka. Wa magdugay kami nagkasinabtanay. Wa magdugay kami nagka-developay. Inday, kung maako ka man, ihatag ko ang tanan, langit man uyuta. Inday, uy pagkapastilan, kining akong dughan, ikaw mang gyud ang naibgan. Ulat-ulat na nga, kaya nag-ilis pa ko. Pag-ulatan na sa Marino, ha, sa estasyon, oh. Kung sa'yo mong gisuot ka ng semi nga t-shirt, blue, white, semi nga t-shirt. Pantay ka, tol. Ang sarap mo, tol. Nagkuhan ka? O sa'yo suot na mo ka ng nag-Black Liberty ka? What? Ang sarap mo, tol. Murag pangit man ka sa personal, oh. Murag itom man na imong naongoy. Inday, kung maako ka man, ihatag ko ang tanan, langit man uyuta. Wa magdugay, nanangit siya nga mag-CR. Wa magdugay, ako dayon siya nga gili-li. Perting hibungan ako sa ako gyung nakita. What? Lechenggi atay pinuti man sabdi ay. Inday, bayot ka man di ay. Imo kong gilumay sa duha mong gabitay. Suka mo nawa pa kasulay, hilaman inyo og jutay, kung naabay gabitay. May bayot ay, may bayot ni tol. Ang sarap mo, tol. Oh, correct. Ano jawab? Bayot. Oh, grabe. Bayot di ay, pinuti di ay, pinuti. Kiling. O, siyempre, good morning, may buntag. Pag ganito sa kanta, no? Angel Milano, Inday. Angel na, pero sa ko na, Angelo di ay. Hello, good morning, may buntag dyan sa Infinity Salon and Barbershop. Happy morning. Angel Milano, good morning. John, Teddy, Jimar, Agulmode, Aguleche, wow. Diyan lang sa Limtown, happy morning. Tano Barbershop, happy morning. Wow, ingat to. Siyempre, mga tulog, inamaring family, at ni Mercy Lombaring diyan sa Mampang. Happy morning, Sir Tony, Mambi Kanindot, kami happy morning ka natong tayo. Wow, pag kanito kayo. Ay, pinoo ko. Madaba na siya, Ay, aroy. Huwag ko inawa. Kay busog kay ko, nabawaan ko bayot na sa, di ba?
lami akong pamahaw god sa basta lami ang pamahaw. Oh, lami ang pamahaw nya dagag blessings nya happy ka o di ba? So ang mga problema o di ba? Oh. So karon no Ginoo ko o di ba? Kay ang ang kanang problema imo lang jud ang katawan. O di ba? Tawanan mo na ang inyong mga problema para mawala na siya, di ba? Oh. Morong karon, morong kagbangbuang no kasi lag katawa bisag walay problema. Buwan. Kuyawan. Di ba? Hello, good morning. Ato masurya sa Santa Catalina, Divisoria. Diya sa Magay, happy morning. Diya sa may Sapatusan. O siyempre diya sa Bagsakan, Uncle Winwin. Wow. O siyempre, good morning sa may Santos Market, Hamja, Italy. Wow, si Kyle. O siyempre, good morning diya sa stall number 13. Mga Enriquez family. Happy morning ka na to. O diya sa Bitali. Di ba, oh? Happy morning ka na tong tanan. Wapag kanyo to kayo. Aroy. Katawa ka. Katawa ko. Pangit na naman tao. Very much! Pero ako nang himas-himason ron kung ako ay okay ba dyan. Oh, di ba? Oh, di ba? So atong kasabihan karon no, di ba? Pag may tiyaga, oh, di ba? Mali ka. Pag may tiyaga, oh, pag may tiyaga, syempre may Bisaya, di ba? Napo diri. Sir, mas lami na kwarta, sir. Oh, dili kay mas lami na uyab. Oh, di ba? Oh. Oh, tawa daga nga buang skugma no, tuli lami jud ang kwarta, di ba? Napayda gwapo kayo na do? Oh, bitaw. Dili man sa gwapo. Oh. Napoy ba nga dili gwapo? Dili gwapo, dili tisoy, di ba? Oh. Naka na siya oh. Naka Black Liberty oh, dili gwapo, dili tisoy. Pero murag kusog ni mo totoy. Oh, napo diri. Sir Lando. Oy, ako no. Sir Lando. Oh, ako. Sir Lando, karong umabot nga eleksyon, butari ko ninyo ha. Oy, oh, kato nakabati ha. Karong abot butari ko ninyo ha. Kay mudagan ko nga hubog. Ay feeling Oh, diba? Iba talaga pa naka-Power Max, no? High jud ang kuha, no? Basta naka-Power Max, oh. Power! Power! Kisay pamilya man na, pamilya ni Santo? Crisanto? Ha? Dili ba na siya kuno? Oh. Alessandro? Agisando. Ha? Agisando? Ah, ano siya, oh. Bantay ka, Agisando. Karoon na, oh. Bantay ka, tol. Ayaw na lang, nasa Edmar, magselos. Hello, baby. Ay, mabuang ko ba yun? I need you, baby. Oh, gamit ang Power Max, Edmar. I need you, baby. Hoy, managamo ka ng mga estudyante, ha? Eskwela dyan mugtarong, ha? Eskwela dyan mugtarong. Kay dili ka bayad og bills og kapalit konsumo ka na inyong pachoy-choy diya. Ayaw dyan mong pachoy-choy. Eskwela dyan mugtarong, ha? Oh, kaya di na makabayad sa bills. Ginoo ko, mabuang ko bayot, di ba? Oh. Oh, napoy-uban. Sir Lando, na-text ako dali. Sir Lando, napoy-uban dia, Sir Lando. Feeling boss sa gitrabahoan, Sir Lando. What? Oh, feeling kayo, murag boss. Feeling boss sa gitrabahoan. Unya ang naong murag sulugoon. You hurt me a lot. Wow, na-feeling amo. Oh,
Sa ilalim kita ba na uban nga feeling amo daw, feeling amo, feeling boss. Oh, nya ang naong murag sulugoon dito ko dirit. Easy. O na uban na secretary. Ginoo ko, oy trabaho oy, simog palitarya pa mo, di ba? Oh. Manay nga, sige lang, okay lang na. Basahin na tarunga lang pabaga sa imong makeup ha. Kanang mataguan pati maot nimong batasan. Guwapa kayo. Pabuang ko ba yun? Ano sa kinabuyo, di ba? Hong sa Friday karon. Wapag kalamidyo kaayo, di ba? Maminaw sa mga musikang binisayang giandam ni Uncle Ruben. Kay naka-Power Max man. Ginoko, tatagal ka pa ba? Siyempre, tatagal ka talaga. Wait, wow, my skin is so soft and shiny. Nagagamit kong Skin Max. So, di ba? Totis artista. Kujawan, di ba? Di ba? Skin Max lang ang gamito na to. Koji ko, nindo chog kaayo. Mo, di ba? Samtang naka Skin Max. Wow, maglingkod ta, magkauntag lechon sa Prince Lechon. Gasup-sup ta sa matcha gikan sa Skybox Coffee. Wow, nga paborito jud nako, di ba na salamat kayo ang gipadala karon. Nandi padala nga 5 kabok bat joy. Salamat jud kayo at Chanda Evolmard. Cafe Americano o matcha gikan sa Skybox. Salamat jud kayo. Nindot kayo ang kuan ang Skybox pildi ang Starmon nga kuan na Starmon Bank. Easy. Pildi dyan ang Starmon box na nasa SM. SM ba? Santa Cruz Market, sa Magay. Mundang tayo, mamatay ko diri. Oy, mundang tayo ba? Basta mag-shopping ha, KCC. Manalo ng over 30 million shopping money weekly sa KCC 30 million mega raffle. Correct, ano siya, Kanya na nawin, gara po. Basta bitaw sa KCC supermarket di ba? Unayo ka ula. Halat nga Friday karon, enjoy lang Diyos. Suganda mo lang ko Ruben, alas siya kita ko mga anak. Kaya ito nang ilambay, ilabyog ka ng mga musikang haom jud sa inyong dughan, di ba? Sa inyong kinalagman, sa mga tungol, large intestine, small intestine, nila siya kita ko mga anak. Shared by ko Diyos ay siyang tantan. Regine! 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Sisi na. Dapat kanindot o kayo. Sama, nakay problema diya. Dili man gani mawa ang imong problema. Basta ikaw ang mawala. Ingon na po nag-text diri Sir Lando, kung dili magani ako yang ginaw na karon. Palikog ingon ilabay ng iyang utok, Sir Lando, ilabay. Unya ako kung dili magani ako rason sa inyong pagkatawa karon. May pag nangapangag mong tanan. Iampak mo sa ulo mo to. Oy, oh my God, Ginoo ko alaga. Oy naman natin ilonggo gid. Na tong kapalaran karong adlaw. Wow. Ang gipaabot sa tanan. Ang pinakasikat nga kapalaran ni Madam Landing. Pamogoy TV daon sa kinabuhi. Oy, nagkuhan karon magpalit karon ang Women's Month ha. Magpalit sila ng alas 3. Di ba nga?
Okay, when you smart, o diba? Nasa kinabuhi, o. Oy, Aris! O diba, o. Aris, kung ibalik kini sa smart, ikaw lang 820 to 18 ang kuan, Aris, pwede mong kasukan. Pwede mong kasukan, Aris. Easy. Manang Aris, no, pag matno sa imong trabaho, pag bantay-bantay, Juwan. Bantay ka, tol. Murag nado'y masuspended ani Aris. Basta mingon na ba si Fernando po, pag napuno na ang salop, mangita na pong laing salop. Mami Arjen, Solteras, Papa Jo. Mami Arjen, nanay sala. Make the most of it. As I previously said. Ay, mabuang ko ba ito na sa Aris, no? Nakanyot ka na, Aris, no? You have a strong desire karon for more warmth. Warm. Kanang init ba, Aris? Warm. Warm or relaxation can always may help you. Makatabang din na nimo, ha? So makareceive kang tabang karon from the stepping away from a normal to a common habits karon for a while. So make the most of it lang. Sa imong gumagano, Aris, no? Ikaw ka na, Aris, no? Ginawa sa imong gumagano, you're capable of finding out the kind of party karon. Kaganahan ka mo share the rest of your life with so far. So well, super well. You are correct. Check corrected by. You should settle for happiness karon rather than for monetary benefit. Wabungga. Sa imong karon mo karon. Sa imong karon sa fortunate day ni mo, Aris. So if you already lend the money to another, you'll be able to get your cash back. Wabungga. Bongga! O, diba? Ang Aris nga estudyante karon, imo manotice karon that they're on the right path karong adlaw mga estudyante, ha? So, implying that any assessment or small experiment karon would show na ay positive nga performance. Sa imo palawas sa mga Aris, no? Kanang the moment has arrived karon to bring your minds sa imo kakusgon sa strength of your work para to attempt your overcome medical problems karon, Aris. Bantay ka, ha? So, kinadyo ka musabot ka that the psychological state karon nga na-adyo'y significant impact sa imong bodily well-being karong adlaw, Aris. Ngo, nag-require yun mental ability para ma-meet ni mo ang syempre og physical challenge. Wow, bongga. Para sa imong financial karon, workplace stress karon ka, will likely keep you occupied karon, Aris. So manay mag-pave the way for a long-term economic success. So, di ba? So medyo stress karon na. So, dili na apektar sa imong financial karon. Para wala ay problema, Aris. Wala lang. Bala ka. Imong lang problema, Aris. Ay, problema. Kuyawan. Oy, Taurus! Oy, Taurus na ka sa good place karon to solidify karon sa imong ideas and ambition karon. So, na mga interactions, education, na-collaborate, na mga social activities karon. Mo na common right now. Wow, ginoko sa mga values are front and center karon. Og siyempre, mga discussions in the can be informative. Wow, bungga. Sa imong gumagano'n, Taurus, as well as sa imong partner karon, kamo you are extremely occupied karong adlaw, Taurus. So karong adlaw mahimo jud kag mga lakang karon. What? Ayo lang dagan, lakang lang jud. So you have to make an effort karon to spend more time with one another para wala problem. So you have to plan a dinner, a dinner date, or shower your love on your companion. Wow. Ato mo sa barcode lang kaya naman ko niya mag-duty manggo. Okay. Para sa imong career na magkaroon. Oy, kalang mga Taurus karon, producers are not progressing too great the last several days.
but things can get better karong adlaw. So mga itong mga nangagi pa na mo dili maayo pero karon maayo na. O nganong maayo na Taurus? Friday naman, ugma Sabado naman. Manay ganun na kung naman kausama ka with co-workers, necessary dyan na to maintain the equilibrium of your workplace. Wow, manay equal balance para walay problema. Para sa imong panglawas karon, you are generally better health karong adlaw Taurus. So as the days become difficult, malisod panahon, imo jong i-prioritize karon your well-being and nutrition. Labi na sa mga vitamins particularly sa A, C, E, A, F, G, X, Y, G, W, X, Y, G, A, B. Ano sa gano'n po? Siyempre, include mo imong eating plan. 8 to 10 cups of water, diba, are recommended lang para to a healthy immunity zone. Wow! Para sa imong pinasagaron, Taurus, we're not progressing too great na lang. Diba? Nasa nga, bantay-bantay ka, ha? So medyo tight ang budget ni mo karon. Bantay-bantay lang jud ka. Para walay problema. Baka ikaw na po yung mukha basta imong budget karon. Di ba? Gemini, imong i-consider kung Gemini, know what's going on the kitchen today. Wow, kitchen. There's a curtain in the kitchen. It's useful for you to do that. So ang imong mga astral karon, nag-guarantee for enjoyment for you today. Wow, sa imong gugma karon. There is somebody karon, Gemini, nga gusto jud ka to be wanting your lover. Ay, galo ko buang kwaso, Gemini, di ba? Naay mga somebody nga dool kanimo karon. Guys wanting to be your lover. Yeah. Just tonight, baby. Dili pwede kay puro mo lacking gara. So you want to give it to friends at it was before. Wow, bongga man. So not man tayo is better if you let this individual know your sentiments transparently. Wow, bongga. Sa imong karon naman mo ko Gemini. Mag-invest ka, do invest mo na pinaglabes your amount of energy ko na adlaw. So you have been very supportive karon to other people. However, Peru, they don't appear to really focus on their betterment even. So forget na lang expecting something from them. So bahala sila. Trabaho na lang kadiya. Ay lang panglabot-abot nila. Para sa iyong palawas mo ron. You imunis kami karon nga somebody today will turn into an excellent exercise companion nimo. Gemini. So kabalo ka ng individual yet no, you will find a common interest lang. So your shared eagerness, masasya mo driving yourself. Wow, fitness and wellness. Wow, bongga. Para sa imong pinansa karon. Kanadlaw today is a monetary solidity nimo for you karon Gemini. So ideal din mo for to keep aside every one of your thoughts. Siyempre attempt lang to deal with the accounts on a specific rudiments. Rudiments? Amigo na ni Kuya Regan sa rudiments. Oy, Cancer. Cancer today seems pabor ni mo karong adlaw, Cancer, ha? Kay imong gipil kanon like you have a better future ahead of you. Wow, bungga man ka, Cancer. Sa imong gugma karon. When it comes to caring, ang pagkatiman o ginukumpuan ko bayot, be gentle and accommodating lang jud. Okay, karong adlaw, it's a day you push yourself to learn a lot of the new things from your partner. Okay, so kamo malipayon kay mo karon sa imong partner. Good luck. Para sa imong karon, ang imong player professional contact karon or even mga imong coworkers karon will be to assist you. Mo assist nimo same way that a guardian angel. Wow, mura guardian angel, di ba? Wow. Karong Cancer, no, you are very, very productive at work karong adlaw. Nya ang imong mga boss karon be able to see their talent, ability shine. Wow. Shine when the last of the moment. Shine. Diba? Sa imo nga panglawas mo karon. Oy, Cancer, you have a good mood karong adlaw. So make overwork man karon. Take care of any possible tension lang jud para walay problema. So ay mga surrounding karon may be particularly demanding today.
So you should pay special attention whatever manner you can. Wa bongga. Sa imong pinasakaron, ang kwarta jud mo na pinakadalas nga mo na pinakakuan jud nga butang karon sa imong nauna karon. Even though there might be some minor outlays lang. Hinay-hinay lang ha. So you don't have too much. Di ka kayo dimalas karong adlaw. So don't be too hard on yourself lang. Learn to enjoy lang jud cancer. On your free time and then make the most of it. So naman itong first set sa itong panang adlaw. Si Aries, tawag si Manang sa Cancer, ang unang set nga mapas mo. Kaya nga sila ang unang nito ay kaduha di ay una na ba? Hello ni Yeng, hello. Good morning Yeng, basta lukutan. Basaw na nato ang mga kuha ni Yeng. Soki Yeng Ventura, good morning. Hello Soki. Soki Lando, Mangetyo, good AM. Kon mi anak si Ali na 14 Lapas. Kina Alea Ventura. From Soki Yeng Ventura kanukutan. Salamat po kayo. Si Rapi Guanson. Mga naingon nga, bahalang naglingkod-lingkod Bahala rag naglingkod-lingkod na mo sa inyong gitrabahoan karon. At least, wala mo ni absent. Nana din na kinabuhi, oy. Nana lang dyan. Nalago na beto lang ilamay. Manalami yung bagbag. Regine! Marina News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, Ingon sila Sir Lando, katong ingon sila nga mahimo na tang zombies around after 4 years ato injikan tag anti-COVID. Nangahimo man lagi nung vlogger ning mga tao, vlogger na matanay mo. Mauna. Napo diri unsa mo ko ni Sir Lando nga kabalo man ko Sir Lando nga mali ko. Pero unsaon man nga ganahan man ko makiglali Sir Lando. Kung liret oy mahuway oy gara po gana sa Pagbantay-bantay nyo as Elias magmuari na sa Zamboanga City, bantay lang jud ka. Wala dyan ang Bite King ani. Di ba? Si Elias. Ako si Elias, ako si Ella. Napo diri Among silingan Sir Lando ba kusog kay moingon Sir Lando kada kusog ka. Di ba sa atong kalingon magkusog ka tamingon nga, uy, kuan ha, mingon nga, uy, pag-amping per me ha, di ba, ano to tanong, pag-amping per me ha, pero ang ikaw dahi, wala giampingan, kuya Juan, ginawa ko ba yun? Sabihan na itong second set, sa itong kapalanagarong adlaw, mga ganina, mga gana akong balikon gani maningon nga ikaw jod dili pa ka paboran sa panahon karon tinuod jud na dili pa jud ka paboran sa panahon karon. Sigurado ba kayo? Kay na pa kay gaba nga kinahanglang bayaran nimo. Dinood no dila Ginoo ko Napoy nag-text dere, Sir Lando, murag akong edad ba, gikapoy, murag sakto na sigaw ni, oy, kapoy naman ko ipadayon. I-text si Lord, yung gawa. Hey, feeling. Napo din nag-text, ay,
Koy, lami adyon isurrender sa kinabuhi sa Orlando, oy. You are not allowed! Kung di lang ko gwapa ay. Gwapa daw, ba, oy. Gwapa glawas, yang naong, di ba, murag hipon, joke lang. Iampak mo sa ulo mo to! Correct, feeling. Leo, hoy kang Leo, naginoo ka ng mga practical for a certain private space karon nga you can tap into your thoughts and emotions karon. Wa bungga man, murag maayo imong adlaw karon, Leo. Ay kabala ka. Sa imong gugma karon you might able to gain food. Wow, makuha nimo mag-gain complete entrance karon. Oh, wow, social. Complete entrance majud to another person's heart. Wow. Wow. Naman yung entrance ang iyang kasing-kasing. Uy, Ginoo ko, mabuang ko bayot. Entrance. Walay entrance fee. Wow. So, kanang imong relasyon yung start enjoyable and refreshing liwabong ka. Sa imong kariyag taba mo karon. Kalma-kalma, you have a calm state of mind ka no, lawa o Leo, ha? O grade na ka to concentrate well at your job. So, walay problema, okay lang. To hold back by lack of funding from your supervisor. So, imo ning mahimo karon, so will go very well, super well for you. Para sa imong palawas mo karon, ang Ginoo ko ang imong healthy lifestyle karon, among several other factors accompanied by a nutritious diet. Wabongga. So, medyo ikaw ron, you live a comfortable life, pero but neglect your well-being. Wow, do. Kung wala man ka you are not in great shape karon. So, dito ni mo magkuhan ka nun to cherish your life. Diba? Kaon pa more, Leo, yung garapog ka na sa on. Ay, gana, para sa yung pinasagaloon. So, make whatever adjustment sa imong are necessary to make it fresh and strict the schedule karon. As the time of gain, may not remain indefinitely. So, ingat na po sa imong budget karon. Kung dili ka ikala po yung problema, bahala ka, ko ilabot ni mo, ilabot Leo, kay mo nang kabalano, bahala ka. Di ba, Virgo, no? Di ba? Oy, Virgo, medyo in the first half of the day karon, na yung mga karon nga imong heavier than normal. Medyo dili kayo, bugat so kayo. So, imong manotice karon ang imong mga boundaries and put off by them lang, Jod. Para sa imong gugma karon, na ay mga astal in area karon today, mga cause ni mog mga dili magsinabtanay. Misunderstanding karon, Virgo, in your relationship with a loved one. Para ma-prevent ng komplikasyon and bloodless confrontation, mas maayo jud nga if you laid it out to each other. Og siyempre, inyong istoryahan and said what you mean in many different ways. So, di ba? Pantay-pantay na juga. Para sa imong karir ba ni mo karon? Karong adlaw, Virgo, no, the ideal of finishing all your outstanding activities karon, owing to unforeseen circumstances, imo dyan mo ma-complete your work on time. So, ang resulta niya, you have a lot of catching up to do lang. Wow, bongga man ka na siya. Relax lang, Virgo, para walay problema. Para sa imong kayuhan mo karon, ay medyo distracted ka karong adlaw, Virgo. So, to those who can focus o mag-concentrate karon, focus kanang walay ata nga focus, o consider to have a special place in your heart. Wow! So, it is a take note lang from them, o siyempre imong i-apply what you have learned to your own life lang. So, concentrate lang, practice ng yoga, thing in morning as beneficial. Sa imong pinasa karon, Virgo, no? You will feel pulled in many directions karon, mga Virgo. Pero ang pinakanindot, the best thing karon you can do right now is to take or to step back o consider nga imong conscience is leading you. So take advantage lang to unwind, relax, and rejuvenate. Particularly imong mental. Rejuvenate. Ano sa gano'n? Diba? Rejuvenate. No, diba? Da puwerte ko na ko mga angel. Say, Libra, in the first half of the day karon, Libra, no? Medyo nindot kayo ay mong adlaw karon, Libra. Okay. Pero joke lang, giagaw ka kang gikuan para. Ako lang ayoon kay gitagaan ko ni mog sa lumpas ngara. Tinangga kay kanako. Bato lang kay siguling ko sakit ako panakjuran imo jud kong kiwas sa lumpas ang gara po ka. Di ba?
Hoy, kinausay mo sa imo kung magkano libra, no? Oh, you mean not, no? Wala ka kabalokan? Where are you going in a significant relation karon libra? Oh, pero ikaw karon, librans. Oh, oy, ang tawag sa taga libra kay librans. Oh, di ba? What? Oh, ang tawag sa lalaki librons. So, dili ka makahimo og progreso karong adlaw anyway. So, na mga current state karon of play mix nga lisod yung tan-aon where the line is drawn since it seems to move about. Oh, diba? Ikaw simply go with the flow lang para wala problema sa imong gugma. Sa imong karga man mo kung libra. Wala ka mag-cause karong problema, ha? But you're surrounded by a slew of them. O batay, ha? So, mabanaan kag patience karong adlaw. So, recommend that you keep your cool and address the issue one by one para wala problema na sa imong karira o sa trabahoan. Para sa imong panglawas, ikaw, libra, regardless of how di ba? How you're supposed to pace yourself kanon, naadyo ka na sa positive mood. So maunay maka-improve, great improve mo of your tackling ability karon o makatag na mo to renew a sense of vitality. Diba? Wow. Kanang vitality after na sa sanggality. Napaday kuruan no, nga lalabuhan. Mabuang ko ba yun? Aning kinabuhi? Para sa imong panglawas karon, manaday na sa imong financial na. Kung ang kwarta nagpag-uuli mo karon, di ba? Ginoo ko. Timbang-timbang ang imong una-una. It's time to take a break and do something that makes you happy lang. Today's the day. The day to recharge sa imong battery. Libra. Diba? On other respect lang. Diba? Para sa imong financial. Diba? Wow, bongga maga. Ay, ganun, Capricorn naman is Scorpio pa di ay. Ginawa na buang ko bayot. Scorpio. So na yung mga previous turbulences karon sa imong kinabayo karon nga will losing touch with the people. So always lang you will sail away from the problems of the present and into the better days. Pantay ka to. Kasok edyo ng mga tao nga gaig ulo. Very much. Hindi na kasukan. Diba? Nasa mo abusar na. Diba? Mami RJ, nanay sala si Donay. Dili magmatngon siyang trabaho. Ibalik ni si Ruben o gabi na mo. Sa imong gugma Scorpio. There's been trusting issue na karon na Scorpio or a sense of estrangement karon sa imong relasyon. But I got to go and date, perform, activate nga imong companion nga think about and ganawa ko para ma-overcome ang inyong mga kalisod. But istorya jud mo para problema para sa imong character ba no? You can be overburdened karon adlaw by your workload and hectic schedules karon. So importante is to strike a balance. Scorpio, relax lang about sa mga deadlines and decisions. O siyempre, dapat makabaludyo ka sa imong abilidad are on your side. Your abilities are on your side. So after work, you have to set aside some time yourself and go on a self-pampering. Wow, self-pampering. You do it on your own. Pamper. So, Scorpio, you wear pampers. Sa imong palawas mo karon appears to be a good day for a fresh look karon. So source of your body's fuel karon, food. Wow, lala. So a light fast lang and you ease off on a heavy and spicy foods. Kaya mo na magkataw sense of vitality and lightness lang. Wow, bungga. Ingat-ingat lang nga sa diet, Scorpio. Para sa imong pinansa karon, it is wonderful time to start thinking about your finances for the future, ha? Dapat you have to consider all your deposit, insurance, what? pensions, and other loans. So now only consider, ha? Kaya, as well as your bank statement, ha? So might have overlooked.
Okay, mong mga expenses, medyo din na kamayo at changing and inconsistent ang imong paggasto. Sama naman na ang atong second set sa atong kapalagan karong adlaw, si Leo Virgo, si Libra o si Scorpio. Ang ikaduhang set nga mapas mo. O, di ba? O. Napo diri, Sir Lando. Sana Sir Lando ginatag sa sana all ginatag sa uyab, di ba? Ako taon Sir Lando, ako taon aning barkada ray mo tag puros binuang pa jud. di panguyab no, pero ano siya? Ayaw ka katinga nga giiris na ka sa ayuda, ha? Ayaw na sa katingala nga giiris na ka sa ayuda. Kay vlogger naman ka. Maila man nag-iiris ka. Wala, joke lang. Happy-happy lang siya. Gitna ako mga anak. Regine! Wow! Ang galing Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! Pagkadali ba sa oras? Lord! Tagay kong saktong kusog, Lord. Kay Bernice ron, Lord. Magtagay na pag-uon niya. Ang katawag pala hubog, di ba? Tama na yan, inuman na. Correct, ana siya. Namatang ta, Lord, ha? Tagay ko kong saktong kusog, Lord. Kay medyo uhaw kang gibatin ako, Lord, o niya. Napoy mo yun da. Sige, ingon nga. Magkaginawa na kita. Magkaginawa na taghihapon. Naunsa, hindi ba ginawa? Unsa man na mong ilong, oy. Ano walay bangag. Ay, feeling. Diba? So, ingat-ingat na paggasto, ha? Kay maka-blooming ra ba juding na ay kwarta. Diba? Wow! Pero wala man kay makagwapa, maka-blooming, makagwapa juding may kwarta. Pero wala man kay kwarta, maot ka. You hurt me a lot. Oh my God. Okay na itong third set sa itong kapalaran ng adlaw. A few moments later. Wow, happy lang joke ko. A few moments later, di ba? Hello, Sir Jimmy. Hello, Dr. Jaime. Hello. Happy kumusta sa mga Lon family. Ingat lang, di ba? Correct. Ano siya, correct. Oy, Secretarios. Di ba, wow. Naniot ko, Secretarios, sa Prince Lechon, Tilawi lang. Oy, Secretarios, you're probably going to be a more serious attitude karong adlaw, Secretarios. So, na yung mga viable issue karong sa kanabuhi, nga request your consideration karong adlaw. Viable. Kala kong sublan ko kag may nga, ay, viable man ito, viable man ni kulirita na sa kinabuhi. Say mo kung magkaroon sa Secretarios. No, you have ignored your family and heartfelt connection for the spawn karong adlaw. Thus, make the most of it lang. It is currently time that this parts of your life mag-start nag-request a greater amount of your time para walay problema. So you should take care sa mga issue karong adlaw kung gugma pagkaisgutan para sa imong karirag sa wala karon. Kanang imong confident karon, agile and proactive karon. Mao ni mga traits, mga characteristics karon nga mag-help you crack in any interview karong adlaw. So kadturang mga Sagittarius nga nag-apply for work. So start working your body language if you're going to any meeting karong adlaw. Sa imong panglawas mo karon, karong adlaw your being is a decent shape. Karong adlaw basically because you are feeling great emotionally. So you get charged out of fearlessness. Wow, you are passionate, secured, and siyempre you have satisfaction. So maintain lang sa imong exercise. Para sa imong
pinansyal ni mo karon, wow, Sagittarius, imo ma-achieve karon ngang imong dream monetary status karon nag-upgrade na. Wow, social, so walay problema sa imong pinansyal karon, Sagittarius. Wow, nagkakwarta pabaylo ka, Sagittarius, be. Nara ba kay travel, Capricorn karon, you will yearn for some free time karon, yet will find out nga lisod jud kaayo take even a moment karong adlaw. Capricorn, di ba, from your bustling timetable. So regardless of whether it is for loosening up your exhausted soul, na imo na jud na ikaw na jud makaano niya para sa imong gugma karon, medyo imong girisregard karon imong love life mo, di ba? And your accomplice karong adlaw. So, kabalang imo nga, kanakabalo jud ka, nga yet your partner might be giving indications of eagerness. Wow, eagerness. O, di ba? So, maunay, sa mga tao karong taga Davao. Eager man to, eagerness pa rin. Madyawan tahan di ba? Oo. So, focus na ka sa imong love life before it forms into undeniable crisis karon, di ba? Sa imong kalagtaman mo karon, Capricorn, maka-encounter ka karon mga uncommon transparency karon of vision. O siyempre be able to make a clear and appropriate choice concerning sa mga problema in your working environment. Ayaw ka na. Para sa imong financial karon, Capricorn, your strength is hailing, Wow, hail man jud ko na. So you're just throwing in the tower karon. Ayaw jud kag surrender, not surrender altogether, jud. Di ba? So ang imong monetary result outcome karon are still possible kung ang imong determinasyon and strength return. So do not stop working lang sa imong objectives or problema. Aquarius, so medyo if you are hesitant karon to jump into your both feet, ginoko, a wait and see approach lang. Mo nay mag-follow sa imong desire karon. Might be in order. So imong i-desire ka to accomplish something or advance is very high. So but there may be a roadblocks to overcome. Di ba? Because the road to success is under construction pa. Sa imong love life karon, medyo nay problema, nay mga pangutana imong uyab karon, imong party karon alaway na patay imong tubagon. So naginay imong uyab karon kay oras niya. So kanang imo dyan sa imong mag-istorya imong duha para masulbad na imong problema, mga issue karon para sa imong gugman na siya, Aquarius. Para sa imong kalagtaban karon, in a professional matters karon, you might get some needed help karon for a powerful individual karon lawa. So kung natrabaho ka ng tawana when working with that person karon, make every effort to impress him or her with your work para walay problema. Para sa imong palawas mo kung Aquarius, you'll be prone to allergy karon, mga allergy karon. So know it, avoid them. So result ay kakaon ka na magkuha na o allergy karon, bantay-bantay. So caution lang, bantay-bantay lang. So you can create a diet nga mao nay magpahatag nimo kusog your immune system karon and protect you from illnesses. So drink plenty of water lang. And make sure you're getting enough vitamins in your diet. Sa imong financial karon, imong concern is a major concern for you at the moment. So you have a target that you want to achieve and you can become a focus. Labi na mo achieve kag to lose sight of yourself sa mga proseso karon. Bantay ka sa imong budget karon, Aquarius, kay napo kay travel. Kujawan, di ba? Pisces! Medyo dili maayo ang imong adlaw karon, Pisces. Naay mga kangit-ngit o naay mga kasakit. Mo, di ba? But ayaw ka balaka. That all is for your own good. Ay, merisi. Aw ka lang mga kalipay karon, may not be shining brightly across sa imong dagway karon, but your wise heart will keep you going. Wow, bongga! Sa imong kumakaroon, Pisces, while romantic novels karon and films can appeal to you, mo na maka-enjoy mo nga nindot kayo,
you have a romantic fantasy karong adlaw. Oh. So you should be more interested in the real thing lang para wala problema. So you can arrange some alone time with a special someone. Wow. Oy, Pisces Friday unya inom ta. Para sa imong karera karon, there will be a lot of opportunities karon. So don't let this opportunity pass you by. So you have to things will take time to materialize the way you want. Bantay-bantay na jud ka. Para sa imong panglawas ng Pisces karon, na yung mga intense emotion karon adlaw, mag-cause mo to lose your appetite and make you sad. Bantay-bantay ka. So ganyan lang, Pisces. What you feel and try to experience everything you do. So, stay grounded lang by exercising and eating a balanced diet. O, syempre, and appreciate all about your body. Sa imong pinasa karon, medyo napper ko to desire to invest a worthy cause karon. Or in terms of money. Na yung mga tao karon nga ingnon ka nga you need to get more money or make a sensible decision karon. Pero, however, you need to really let your heart be fulfilled as well. So walay mga signos karon, of financial distress. So take time lang para to appreciate what you have. Wow, bongga. So mao na tong kapalan karong adlaw, Bernes, atong kapalan sa tambal og di siya pwedeng gamitong tambal sa mga sakit. Because if Dr. persists in sort your symptoms, get your card, your cash, and transactions. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, pas mo jug ka. Hala, kaon na itong mga suki, kaon na diya sa Prince Lechon Fast Food. Hala, diba? Kay lamit kayo ang lechon, ay per kilo diya. O, so na mga lechon packages. Na lechon mahalat, spice of seafoods. O, siya na po ay pork belly packages. Wow, and catering po. Iday lang ang 0936404014. Basta Prince Lechon. Tilawi lang! O, diba? O, siyempre, Barcode Grill and Restaurant na po yung barcode. Na po yung barcode cafe. O, diya sa may Agan, sa may Mandawi Pom. O, enjoy lang mo dito. Take ko sa, wow, nindot kayo dito. O, diba? Bisag wala po kanto, pero nindot ha, basta barcode. O, diba? For catering government functions, yan lang ang 0905383995. O, kauna na sila. Mother L, sudan na to niya. Syagit na. Regine! Wow, ang galing sumayaw. 106.7. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Ay, kalimot alas 12 na po, napit alas 12, mabuang ko bayot, mga ona po na gasto na po. Siyempre, kalimot after sa kong programa, Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. O, siyempre, diba, alaw na heart out Papa Jones, alas 3, alas 4, wailain ang ato mga inquiry lang sa Social Security System with Sir Nop Rabanal. Wow! Pagkanindot sud ka ayo. Siyempre para swerte unta. Ninot atong weekends. Halataya na mo tagaanta mo hearing sa loto para mapas mo ang atong hearing karong adlaw. Wow, 818 og 641. Wow, congratulations. Wow, mapas mo jud mo kung mutayaw. Siyempre, na oras, no? Manaminita po sa baskang inan, ang tigpagkatawas, kawanangan, wala sa Bisaya. Salamat sa among, sa among college president, incoming na po siya. Wow! Dr. Roy Valesco, hello, diba? O, siyempre, salamat naman sa among station manager, walain ang buotan, kugihan, matinabangon, Dr. Reynaldin Tidahay. Siyempre mong broadcast technician mula na
anak ni Mami Arjen Fajardo sa Skybox Coffee, si Robin, very cute, Fajardo. So, kinisanong Bisaya, manamit niyo ka happy weekends everyone sa programang Katupngan pero dili malabuan. Ang gitik-gitik pasiyaw nilang Bisaya. Dito sa sikat, nagkakusog nga istasyon, wailain ang 106.7 Marino News FM. Happy weekends everyone. God bless us all. Mwah, mwah. Chup, chup, babu.